Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee minta kesngi khalai terik unok pra arjah arpusau kala pentip bakila wengno ya ke junya terelang bat ke isi kabla lam khmat da ke NPP haki HEDC. Habakren shkilat pathai khubor u working president ke MPCC uba PNCM ubalong UMDC ke pinthor umkra constituency minta ke janmi jongka khalai terik unok pra arjah arpusau ula pentip bagi MDC jongka parti kila rai banweng no ke jinya trelang bat ke isi kabla lam khmat da ke NPP ha ke HDC pat ulayat hu bo ula dep ha da ke shithi sha CEM ka ke HDC uba pinya sing CEM bo ula ino eka kam kum u deputy CEM Iswa ban itu ba mentakan ika jamit kalau itu jumlah naik di sumba ajar pesau nah kalian jonga i ba pani vilendo hoi ba Victor na bangi munta nila arai ban wegno ya ka jigitelang bat ka Khasil Democratic Forum kapa dalam kemat ka NPP pat minta kasni lat ka wei nila tho ika chithi kumbu para parliamentary party leader jonga Congress parliamentary party ila address ya iba punya SNCM bading leader jongka HDF bana kalian jongi hadin ba ke parti bala rai ban wengno ing na jingkershan kumki dukot jongka parti ibang ya ban pen kongu ya dia ke parti nila tho ba nila wengno ya jingdilang bat ka HDF nadung taka janmet kaweru na kalian jong ngaku budi putih siam jadi jonga ko budi putih siam din baga parti kala rai ban wegno barkum juru na kalian jongka Congress Parliamentary Party akala District Council ila wegno tena kalian jonga ro kumbu deputy siam jongka Khasil atau Mars District Council yang baga diga shithi ke bamenta kas janmet address show siam ba penyai siam ba ngala resign no na kajing long kumbu deputy siam jongka District Council with immediate effect. Kata kalau ban pen komu ya kajing ide berka jingrai juga parti berkom juru kajing weng no jongka Congress Parliamentary Party jongi kajing dalam berka KHDF. Mga kita teman kita pemakai kita melakukan ini dengan orang nggak Kongo yang kancing kuat di Menteri Parti bangin wendo kancing kersan jungi nampak ke KH dia apa tu Mau bah ngadu ke meeting ke balong ar putrik jong punai September. Aka jingi ngadu ber ki nongtre jong ke parti hangin. Ki babun ki delegates na ki block congress beper district congress beper kila tempang bala kumnu pengidwang no. Ya ki jingi lang hangtei bat ka executive committee balalam fund dak NPP dia kata kajing bom hun jongki nginum don ni bai ka bandong tenrei isnu thu ba gimda sultanat bani relang bat ka NPP tina kaliang jogi isnu bakum ki khot jong parti ngim don da kawi perkalat na marba ngide ki khot jong ka Congress family kadai ni ban pen kongo ta kadau na kaliang jogi ka isnu kolong tangga ni kuwi namar bagi Kongres Parti Woka di Jongi, ia kimlong convenience, bani Thailand bat NPP District Council, ni supen kongu be, ya ka RA ka Rai, Jongka Parti bat ginong ilam Jongka Parti. Pembeda katarung at habikan mau bah, na kalian jong ni District President, lato Asadusha, PSC in charge. Bah lagu dulu ban dono. Kita kadang juga ingin dono ban ong yang dari hawa ke parti berkinong elam di kimlong convenience. Tingin ban se ban pendep ya ka, begini.